ahandi murambona ndaza uko nakabaye mwipaki yanjye furu mukoko ndacyabibikiye bantu mukunda gasobanuye ese muri tayari ego ubu mwatangiye kumva uburyohe abandi muranezerewe murumva indani mitima yarimo akantu kagira kati mbega filimi evolutionary films nabaguteguriye nimba ari bofre imeze nkaho ijegera imeze nkaho itogota bro uyegezeyo Central Africa nutangiriye muri Afrika hano hirya gato y'u Rwanda dutangire hirya kwa bene wacu bamubereye Ndombe bakamwara bakatumbi nabakafuruta bikolimana umahanga haje afande bikolimana mukura mubereye Ndombe karacyatangira bene mubera izina mubera ngo ni mubela bikolimana ngo ni bikolimana usanga rwatubyari rwatubyaye babivugana igikabyo kumpanga mwishyamba bari ni nyeshyamba namatware yazo bakise umucancuro 2020 Mars na 2020 Mars na 2020 1.1 mbanga gahunda yabo hari uje aho muri n'uruzingo rubegereye ndabona imbere yanjye ari nk'ingabo nk'icumi karacyatangira muri Afrika hari abahateye dore ngo sasa amasasa arimena karacyatangira my friends we n'abacancuro bakise mercenary 2020 barabonye filime nka Triple Threat inu yicikwe barabonye batatu batavugirwamo batavogerwa akanuga cikwe filime nka Maria filime nka No Mercy unicikwe karacyatangira navuze ufite bafure zirwaye bose mushaka dore ngo sasa bikolimana arayivana yo we stupid tongera rukwasa nka hard disk kumbe abo baje ntago bakina karacyatangira wewe karacyatangira mbuyu nakina mbuyu abana Alabama Bogota mbuyu yes we sirikare nakina imwe kabiri tatu kane gatanu gwe hasi karacyatangira bakise mercenary 2020 umugabo ntakina nta miyaga mbuyu hasi umugabo nta mbabazi nta miyaga nta mikino karacyatangira where we fucking find these guys mate bakubagiye ahantu hakuno ntago bakina bari mu kazi bari baje mu nyeshyamba kuzishyira hasi ari gahunda bari bahawe and I believe we got another main target. Usanga target yacu ndiri mu ishyamba. We did, which I know we did because we're fucking good. Not a bad day in the office again, Max. Aga babanza kwishima bakoza akazi keza afande arabashima cyane. Arashima Max. Bavanye bikolimana. Lives like that. Bikolimana hanga ninye ishyamba ze. Barababyimbana. What do you ask, Max? You're not having doubts, are you, mate? Just asking. Arabaza bagiye kujya ihandi. Akazi kano kajya karangira. Bahora mu kazi. Karacyatangira. War Dog Productions. Nabaguteguriye cyane. GSV Johnson. Nyiriga filimi. Dominic Van Baga. Yakajemo cyane. Aracyari Junior GT umunsi gwa none wumva. Bakise Mercenary. Umucancuro. Louis Mandela. Akarimo cyane. Ibyarangiriye aho nk'abacancuro bagiye ahandi hano. Bakise umucancuro 2020 n'uwa Vision mbese. Ni umucancuro wa Vision veni
bagiye aha ntabwo baryama, ntabwo basinzira, bahora mu kazi. Aba ntibaryama mwashira, habe no guhumbya mwameneka. Dore ibikoresho ko bakerekeye ni ikipe baje ku ruhande, bagannye y'ubutayu. Twatangiye Central Africa, baje hakuno Central Africa bayivuyemo. Hano barimo bagenda, basize umwe acepanya, ko barakomeza barerekera. Karacyatangira. Ese bantu banje muri tayari yemwe ye ego filimi iraryoshye my friends. Nimba hari umuntu kuri hafi mubwira utumusa, iyi ni filime nanjye nkaba umurebyi aka nakabazaniye. Ko yakirukanse arerekera, abanza batanga imbere. Aje muri Iraq, baje mu butayu bwo kwa Saddam, bari mu kazi ntabwo bakina n'abacancuro. Baje gutanga umusada, hari aho yaje gucungira bagenzi be. Ahari inyeshyamba niho bajya, aho bashimusa abantu bajya kubashimutura. Bandi bavuye ngo bari hakurya bagenzi be. Mbere yuko bahagera, we aza hakuno nibuye ryifatizo. Yewega nuko bakora. Nababwiye mw'abantu mwe muri mu buryohe mana we. Mbega filimi bakise Mercenary. Karacyatangira. Narabwiye ngo uyu mwaka filime muri nazo, filimi zo muzitwaza ikindi nazo muzabura. Uyu mwaka hehe no kubura filimi. Aha naho bakuza akazi, nta kintu mubona na kimwe ra wapina na kimwe mushakisha. Aho baje na muntu bahasanga. Inyeshyamba zitsibye zabitsimbye. Dore amasasu sasa. Sikia bullet wewe, sikia bunduki. Fati sasu wewe. Allahu Akbar. Wilson, front center fire. Sasa ngachongoza abacungereza urugamba yitonze, yutegura intambara, yutegura urugamba neza. Baba sasu. Karacyatangira. Nabwiye kunda filime zimeze gutya my friend, twazikuzaniye. You gotta take out the PKM, mate. He's all over us, you copy? Sasa nga ari ufite incuranzo baramuhaye sniper, ari mbaya mbari. Aracari Junior GT. Umunsi gwa none nakabazaniye my friend. Dore filimi izi ni za zindi nkora asigara mfana. Mbega filimi nakoze sasu. Allahu Akbar. K-Max got two runners heading toward the mosque. Sasa nga bagiye hafi n'umusigiti bandangirize. Bagiye hafi yaho umusigiti uba hafi yawo. Abagabo n'abatindi. Dore ukuntu abaga mugenzi we. Yewega tato we. Hafi y'umusigiti. We. Sasa indani mu musigiti. Inyeshyamba sasu. Bax yinjiyemo. Bax ararwana. Birimba kurume. Kurwana ni ibintu bye. Nabaga Max na kina. Yewega abagabo mana we. Mbega filime. Kumba aho yinjiye abana basengaga barimo gusari. Yewe abahungu ba imamu na shehe na haji reka baze bamusiramure nta kinya. Ayayayayaya kumbunda zabo. Imwe kabiri tatu ine tano mukaga Mushanjo munani
11 umbarire gusa mwebwe na kabiri nakina na gatatu mega filime mana we yakubagiye abantu ugabo nakina yewe sasu riri mu kazi iyo arwana kugira ngo hari icyamurakaje ati imitsi arahiga umutsi mbega umutindi wewe mukwaha cyuma yewe kati ngoto katu shehe sasa shehe ntabwo mukafiri yamwihanganira kafiru na mari huyu ya yewega o Allah usenga muzahura musirikare amagambo yacu ngo o Allah usenga muzahura mugiye gura vuba hangaha ye musirikare ubu usenga muzabonana ya dore kinakoze mu kanya gato indani musigiti nababwiye filime abakunda filime uyu mwaka nitwe namwe buri kuwa gatatu ujye kwa DJ aguha ibikoresho Rifle. Let's go. aba DJ nta kindi muzitwaza filime zirahari dore ibintu akoze ari wenyine mercenary niko bakise umucancuro nibanya kabyizi 13. akazi kose nakazi You want me to kiss the boo-boo? akanakora akazi bakora nta mikino bagira. Well, today was great, fellas. Rich yakoze iby'indani abandi bakora ibyabo. Squad leader Alani was worth 20,000 buckaroonies, right? kandi amafaranga anga barayakora bafite gahunda nyinshi ndende So grand. batumwa henshi umunsi ku munsi. Here, mate. ngaho basore rwose mwese mwakoze. I'll put this one on Facebook. sasa muzanga dufata kona gapicha dushyire kuri Facebook The finest. bagiye gupostinga Come on, mate. bakeneye twara yiki All right, gather up. Quick. Come on. Find that. bakeneye bamamare nk'abandi bose bose babe nkanjye dore nge ndi icyamamare 2, 3. bafashe agafoto nagakundi ntibwatinze twatangiriye hehe Central Africa tujya muri Iraq twinjiye Colombia narabwiye uyu mwaka afite kuba filime muzi twazi ikindi kumbanga dore kibaba dore injaga hano Colombia ubundi bazwiho ikibaba Cuba bo bazwiho igikamba alaka bene wa kibabale bikundira ikibaba ngo wa kibabale watsingile nagari ngewe n'utuntu twa fabu mbanga bari bapakira ikibaba mu ishyamba ndani ya shamba wasirikare yikodea filime zo zirahari mw'abantu mwe ntacyo muzitwaza buri wa gatatu tubaha imizigo kuwa gatanu namwe mutanga umusanzu ni gahunda dore umusanzu wanyu umudigi utazaduha umusanzu kuri iyi rigenda uzaguha icyo bita urwembe ruzira ikinya masasu tayari kubanya kibaba dore amasasu ndani kubanyenjaga mega filimi mana we dore amasasu ndani we
Haiko wapi na Njaga? Ameenda wapi na Njaga yake? Wewe nani kuja hapa? Sasa bakomando bose bavuga kaswagiri. Kaka ndika Sambiti akangisha bamika na basheja na Jessica na Brenda. Abakangisha kanani wewe kiraho. Dore ngigisasu kiramuzamukana akibitindamo. Yararangariye agakobwa. Yarazi ngo nakana keza kumbe. Kimaze guturika. Kuko barahanga bisanga bafatwa ku ngufu. Nakazi k'ingufu bakora batangiye gucika. N'abakobwa ari muri Colombia. Ko bacika abona umwe muri bagenzi bakurikiye agakobwa. Abo bazanye hakuno. Arukurikiye umutanga. Arukurikiye ninja. Aruwometse. Akurikiye kuki. Abo bazanye mu bacancura bagenzi be. Muri ba rwemeza biri mu bagenzi be. Arukurikiye kuki hagarara kandi ntungore tega ariko hano mo bazanye hari urwo yakanya Colombia yarakabonye sasa hari urwo yakanya Colombia akambe kubusa tayari agiye kuvuna yamaze kurambika ataravuna mu ryinyo ataravuna babo rugondi hene atarivuna umwanzi akana kambaye busana akana gatoya gakobwa oyakora icyamuzanye ni Max n'abakiraho dore ngo sasa barapfa kangu dore ngo barapfa makangu. Look at me, Max. Nanga byara murenzi ibara birambiwe bano bahanganya vane gisasu grenade dore ngo Max ndaramubaga yamukase jose bazo mukobwa y'igrenade nuko byagenze we agaturitse ni ku ngufu yiwe yashese Max cyo gihe yigendere bari muri Colombia ubyibuke karacyatangira. Nice ring. Sasa ngaba nibisambo gucakaza byahozeho mu ntambara zo hambere kujye cya ba Dawidi ba Gideyoni ba Mose mu rugamba bagutsinze ugacuza nukwaka uwo muhanganye ibikoresho. Be my guest. It's a more deprived path than we're on. Sasa kuvanga bose akeneye kwitunganya siga bugire vuba bagende. Has anyone seen Max? Nabonye Max ra. I think I watched him walk in this hut before it exploded. Yango yaturitse. Wait a minute, man. Muretse gato yaturikiye he. What do you mean you think he's dead? Fucking dead. Then fucking look for him. Umushake makamumubonye ntago tumusiga. Right. Who cares a fuck? Aho mukamyeze yasigaye. Uyarabizi. Do you have problems taking orders, do you? Ese ko bankubwiye ngo mushake bagenzi baguteye ikibazo. Oda nguhaye arubwe kuvuna umushake. Mufika. Nimba nguhaye oda bari oda. Ninge kiyongozi hakuno. Iyo kibamba avuze wijya kwasama. Do you copy? Umushake. Nimba yanapfuye munyere ku murambo we. Nibitsa aho Max yaguye. Hari uwamubaze ijose. Yamukase ingoto. Amutayo. Bapfuye makangu bari bapfuye umutanga bari bapfuye kuki ininja umbanga dore imbunda ya Max akoresha iyikoreshereza rubaho. Max would never leave it. Ntago Max yasiga imbunda ye turabizi. What do we do, boss? Boss zinikindi Max na ura hafi Settle up and hold this cargo. Sasu cyaturitse cyamuturikanye. Max knew what he signed up for. High pay, high risk. Okay, grab what you need, let's move. Na kundi bijefa tugende mpakire. Kila kintu vanga tugende. Bagira akazi kenshi mu mwaka. Batumwa henshi. Twatangiye Central Africa, tujya Iraq, ahangandi Colombia. Abagabo zirarwana. Bamutaye gutyo. Bakisa umucancuro wa 2020.
Masa yaricumye. Buriya ngo Imana igufiteho umugambi, gahunda y'Imana icyo iri kuri wowe. Rubanda bazi ngo byarangiye, Imana irigaragaza. Bazi ngo ahubwo ntabwo uzaharenga, Imana ikongera indi ngoma, ukarya indi ngoma, ukarya indi. Yaragurutse bamukase mu ijosi. Ako kubw'Imana umutsi wa nyuma ntago bawuciye, hari umutsi ubundi warurangiza. We bawugezeho kumenya ko warekuwe, naho ugifitwe n'imbaraga zayo, ikigufiteho umugambi, ikeneye ngo garagaza ko bigaragara ahantu hose ko ishoboye. My friends, ntaho ujya. Buri kabi gahera mu nkono, ngo ntaho kajya ni karibwa, niyo kariwe karyana mu nda. Yagurutse atyo ntazahajya ni he. Ikipe yose bazanye bamutaye Colombia. Na akazi bakora, akazi kose na akazi. Buri akazi kabe kaguha keza, banabona akazi bahisemo. Yeza imbaraga ziranga, amasaha abaye menshi nta no kurya. Ahari ni kuzuba. Inkweto yambaye imwe nk'uwagonzwe na torotoro. Buriya ngo iyo ugonzwe inkweto ikava murakira, naho iyo ugumye uzambaye sha ntago warucika ngo rukunda bambaye. Yagenze imihanda aracyambaye umwenda wa gisirikare. Yeza ngaha Padiri Barotoromayo, umugabo yahamutse. Padiri aramwegereye, buriya abantu ameze nk'aho bihebye, abamaze kurambirwa ubuzima tubayemo, nibo Imana ubundi yifatira ikakira. Padiri Barotoromayo, papa wa Sikizi, muzehe. You had a very bad blood infection that was going. Mwana wanjye rwose wagize infection mbi cyane, yaregeye kukwica bakaba wanabura wese ugashira. Doctor dressed your neck wound. Babanje rwose kugira ngo bagutunganye ku gisebe wari ufite ku ijosi. Bagwana za antibiotique. Your feet look like they are sorely in need of a pair of sandals. Sasanga n'ibirenge ntacyo ari wambere, dore inkweto ngizo do. Where are you going? Ugiye hehe? Aracyakanya kugenda. No idea. Mwana wa. Or where you going? Welcome to my parish. Urakaza neza kuri paruwase yanjye. Ahangaha uri ntuhazi. Ntuzi nuko wahageze. Vaya ngutembereza. Come with me. Ngwino. Nta muntu yizeye n'umwicanyi. We aratumwa ajya mu kazi. Yize umushinga mbese ni ka business yifondeye k'abacancuro bafite na tini namba. Baranasora. Sure you don't want the sandals? No? Sandali yaza kuzambara reka ntabyo ubuntu. Padiri amuzana hakuno ku rusengero, yambaye ikabutura imeze nka kimono. Bimwe bya kera bajyaga abantu bambara ngo uzabikuriramo, bimwe nina akunda we na Kembo. Kembo kibabi ukina na Kembo sha, uburi kibabi akarya inturusu na bigiji. So you take charity without offering anything in return? None se mwana uzinga umuntu yaguha ubuntu butaziturwa. The antibiotics cost money this church Imiti ya antibiotique naguhaye na amaturo ya rubanda. afford to spare. Rero gira icyo bikorera. Ntaga amaturo yacu tuyatangira ubusa. Man would want to return the favor. Na amafaranga yitorero. I need this place swept. Wankorera icyo bita gukubura, usongera fata kubura. Banzo kubure bihwaniremo, twaguhaye imiti. Twanakuhagiye twakuvuye.
banamudoze ku ijosi. You know, it is said I am a benevolent man. Ntabwo rwose ndi umuntu w'umwana mwiza cyane, agira umutima mwiza. Pick one, my son. Mwana wanjye yogira ikintu ukora ni padiri. Ba padiri bari ba papa, father. Papa arikomereza. Niho havuye ngo ni papa. Abari ba papa. None ngewe aho nziramo, nge ndiza ndi se wabo rero. Papa waba papa. Urumva mbera umuntu urenze. Mandi father of the fathers. Nisanzuye. Yarakubuye. Genzi padre ubona ko gadafite ahagana. Take charity from a stranger with Rero nge ntabwo umuntu nkawe wamfasha ngo singira ikintu nkwitura. offering. Swept. Mugenzi umusaza ya murebye nafite ava nahagana. Rero kuva ukubuye mwana wanje. No? Reka ngire rwose cyo nkwitura. Sleeping under my roof was on the house. I want to pay you back with a warm meal. Nkeneye nkwiture kuko ukeneye kuba wahabwa icyo kurya. Ngaburire. Dishonest man. That's a terrible thing to do to a priest. Amweretse ko byanze ikintu cya mbere mu isi ari urukundo ni neza. Wakubuye nakwambitse nakuvina ufite nawe ugana nabibona. Baye dusangire. Mugenzi amwereke ko yagiriwe ubuntu. Ndetse uwamuhaye ari utanga ukanasagurira abandi. Gracias, padre. N'abantu mwe uhawe n'Imana asagurira amasoko. Ndetse rwose ha padiri afite benshi abayararize n'abana yitaho. Bamutekera, bamuba hafi. He left it from the church. Afitanga na padiri mushya muri karitsiye. Barimo gutoza. Want to know how the Wednesday night services are going? You wanted to be in charge. Rwose n'uruganda ko ruvuye ku itorero rikuru. Barabaza uko kuwa gatatu amateraniro yacu ahagaze. Everyone, Umva agomba kuba kandi akaba neza. every Wednesday after the service. Tujye dukoranga rwose amateraniro kuwa gatatu namara kuba abantu bose bagende banariye. Niba rya bazaza. Yes, that's a great idea. I'll make my stew. Wa mugande rwose nyereka amatekere kagasosi kanje muze yego mwana wa. Do that, Father. Bagiye gyo ngeze gutegura andi materaniro kuwa gatatu. Ariko najya bajya batekera Desire to pray, not just to eat. banatekere abaje gusenga. Father, then it is your job to instill in them a desire. Abantu kuza bukeneye ngo bahe impamvu ituma bakunda gusenga kurushaho. Baje kurya ariko batuna profite tubatere injuga bayemere. Priest, Buriya mugenzi ngo baje mu by'Imana ugira gusa impamvu umuhituma haguma. like a good wine. Esther serves breakfast at 7. You need to eat. I'll need my church swept again tomorrow. Umva nkeneye ko rwose urya kugira ngo ejo uzongere ukubure urusengero. Able to talk. Ze yamwishimiye ntaganya ese nuvuga. Can you write your name? Ese basi wakwandika izina ryawe. Bamukase umutsi. Bamukase umutsi mbese nkanjye uwawunkata. Ibaze unkase umutsi. Bana we. Bamugeze umusangoto. Yitwa Magisi. Max. Yitwa Magisi. Well, Okay. God be with you, brother Max. Imana bane muvandimwe Max. Choose to talk to me, to unburden themselves. Buriya abantu benshi baza ngo tuvugane mbaruhure imitwaro yabo. Bagira inama. The sublime. When they genuinely want, Rero ndetse nawe rwose mwana njye kuba waraje hangari impamvu byabayeho. Imana igira inzira yayo. they look away from me the way you do. Kandi so mbere yakiriye muri ubu buryo uzo amugana. Arabimenyereye umusaza. There was a reason, Hari impamvu. as there is a reason for everything. Byose mwisi bibeho kubw'impamvu. Hari umuhanga utegura agategura umunsi wa mbere n'umunsi wa nyuma. Muze yabageza kundi Imana akunda gusenga. We inshingano zo afite no guhumuriza abababaye. No guha icyerekezo inzererezi. Abasa famille, abasa buradazi muramugana. Ko mbanga dore ikintu akunda. Dore ikintu cya mbere akora isuku. Yewega. Yabonye kuno sabawa. Ayitaho mwana wa. I see you found Father Benedict's hiding place. That was his rifle.
kumbe iki ngiki There were pigs with it. iyi mbunda ifite nyirayo aramumubwira Placed him when he died several years ago. maze n'imyaka myinshi namuntu uyikoresha. Whenever he came home with a meal, we would yajyaga ataha afite ibyo azanye tuzaniye ibyo kuba twafungura, maze iyo mbunda akayeseya akajya ku muhigo ayikoresheje. Nyirayo nta gihari. I expect to see you at Mass this evening. maze nze kukubona muri misa uyu mugoroba sha. nawe undebera umwicanyi ajye muri misa. ariko mwabantu Imana igira inzira yayo. Uriya Imana yahinduriye Pawulo amateka, nawe yayahindura. Abazi inkuru ya Pawulo akiri Sawuli yari umwicanyi. 44. But I say to you, love your enemies. Nuko rero haranditse ngo kunda umwanzi wawe, Curse you, do good to those who hate you, ndetse ugirire neza abakwanga, and pray for those who spitefully use you and persecute you. unasengere abo bose ukwanga bavuga nta byumva. In our town every day from these men who come down from the hills. Zanga abanyaza arasenga umunsi ku munsi atoza abantu bose gukundana, bakunda abanzi babo, Jungles make ndetse bagaburire ushonje ubagana, banakire neza uje wese akeneye kwitabwaho. Yajanga abanyaza bitekerezaho nk'umuntu arimo areba hava n'ahagana, arebe ubuzima yarabayemo. That we may show these people that life and love exists. Abaje bose batugana babi cyangwa beza, ukeneye ngo mwakire n'urukundo, maze umwereke ko Imana ikunda kandi kibaho. Muhe icyerekezo, ukunda umwanzi wawe. Kumbanga dore umukomanda ya koko bukwere ibi biganza byanjye birwana mbipfusha ubusa. Wateruraga imbunda nterura Bibiliya koko ntaga byumva. Ibyari biganza biterura imbunda n'imishyo, abiteruze Bibiliya, agatabo k'indirimbo n'amigisho. Yewega. Me alegra, padre. Gracias. De nada, Esther. Someday, with God's grace, she will learn to make something other than stew. Wenda ukubera rwose imbabazi z'Imana uyu mwana asiga guteka ikindi kintu kitari iyi sosa dutekera buri munsi. Welcome. Hakuno haza supadiri. I am so Ubwo rangaye sosa umunyaza ateka buri munsi n'ubunyobwa n'uduhumyo. Nta kandi kantu yabatekera. Abahoza ku ndyo right y'iterambere. table. And the score Mbese nizaryo bita ngo nibizaza. Murye iyi ngiyi uyu munsi indi iryoshye bizaza. Sasa mnizanga supadiri ntabwo yizeye uriya musore. well, frankly, it's frightening me. Rwose nje antera ubwoba pe. Uriya mugabo nge simwizeye, uriya ngo ni magisi. Sawa. Ndaje mbyigeho. Supadiri ntiyishimiye uyu muhugita waje. Father Tiago is concerned your appearance might intimidate our parishioners. So, Sasa rero kuntu yambara yajyaga yambara nabi, kwambara nk'uvuye ku itabaro nk'uvuye ku rugamba nabihindure. Atangire yambare style nzima. Akore nk'umudiyakoni wabo ajya afasha abantu kubahereza ibitabo byo gusoma, abereka aho bicara, anatunganye mu itorero, mbese abe nk'umure wiwemewe. I hope you decide to stay. Nimba kumva ko kubana natwe ubishaka, cyo gihe witunganye ugira isuku. Yitunganye yikeshe bukeye bwaho. Bakiraho musongera indani bagiye neza gutangira misa. Talk to him. Waje tabaza n'umukobwa. Father Tiago, I will answer any questions you may have. Padre, me están siguiendo. ¿Quieres hacer? Unos hombres malos. Está bien. Vamos. Ava binyuze ku musozi baramushaka afatwa ku ngufu. Hari abaje kumushimuta, yaje kujya ku rusengero n'umukobwa. Hari abamushaka ku ngufu. Hey, priest. Yewe padiri. Hey, Hari abamushaka binyuze ku ngufu. Ariyo mukobwa agiye hehe? where is she? Where's the girl? Abaje hakuno bakeneye umukobwa.
agiye yinjiye ahangaha. I've seen this before. Ni amaniga ya karitsiye Hello, cartel afata ku ngufu akunda udukobwa baraduhohotera ntibamuzi. snitch. We padiri vuga. It explains everything. Ni umudiyakoni yahoze ari umwicanyi ntibamuzi. I'm hungry. So is he. Go get us something to eat. Bajya ko kumenya umva ye padiri ubundi ahanga ngo bashe ngo bararya ngaho duhe tubanze tunarye duhe ibiryo. We'll be safe here. Bagenza kana katinye padiri rwose urafashe ku ngufu abuze gatoya ndarwana yazanga afata kuno mugati n'ibiryo n'akavoka You doing? Don't feed him or n'utuboga abanza ahereze aba. Hurt us. This child is terrified. They tried to kidnap her. Uyu mwana rwose bagiye kumushimuta bamujyane muri business zabo mbi. Na apadiri guma hano gumanga nge bikore. He's encouraging them to stay? Bagumanga banza bikore bibutswe n'indwanyi. Aka nakazi kamutunze imyaka myinshi. Fucking took long enough. Sasa nga dore imvubuka n'insibika zitazo zizaniye. You bathe? N'ibirara uroga Smell like shit. kunuka I smell it. kunuka igekana kimwe cya danje ubundi ubungu buroga. It's piss. Bamwiyenza baramutukatukana yoga ibiki n'ibiki. So is fucking. Ya babimusuka mu maso aca bugufi niyabasubiza. N'abantu mwe uyu mugabo turamuzi amambere uko yarateye arihangana. Fucking stand here and check. Baramutuka arihangana baravuga arihangana. Yeah. Clean all this shit up. Nganda gusa ngakomeza usukure dore uko gisa. Bamutuka nyine twa tuntu tugezweho tw'iyi minsi tw'uruzungu. Dore uko areba nka cha hard disk. Look at you. You flash FM. Dore uko asa nka TV 10. Dore uko areba nka sound recorder. Bagutuka akantu karaho baturaga wiboneye. Dore uko gisa nka BTN. Good morning. Oshye. Today, we will not read from the book, Sasa nga padiri rero dukomeze misa yacu y'umugoroba kwa gatatu nk'ibisanzwe bantu banjye. but I would Uyu munsi ntago dusoma mu gitabo ahubwo tugiye kuganira ku buzima bwite bwa buri munsi. like to speak about a member of our church. Ndetse tuganire kumwe mu banyamuryango b'itorero ryacu. He is someone I trust, Ni umuntu nizera cyane ko hanga avuga su padiri atangira kubyimba. and I would like him to come forward so that Nagira ngo umuntu atambuke he share his wisdom. aze ahangaha ababwire ku byo azi by'ubwenge byubaka umubiri. Max, tambuka uvuge. Dore ngo su padiri baramubunuza. through Yewe use of non-violence, naze abigishe buryo ki umuntu adakoresheje violence kurwana no guhangana ukuntu yatabara ubuzima bw'umuntu. young woman, Uyu musore uyu munsi yagaragaje ko kwihangana kunesha kandi guca bugufi ariyo ntsinzi. we all live under the shadow of Hari abaje bajya ngo bahohotere uyu mukobwa ariko uyu musore Max yitanze baramusuzugura aca bugufi bamucira mu maso ntiyabasubiza. but you fought Niyo mpamvu uyu mukobwa gihumeka bazima. two of the Silver Cartel's men, and you weren't hurt and you didn't Wabikoze rwose uhacana umucyo uhacana umutekano uhaca wemye. how important non-violent resistance is. Ibyo bitwereka buryo ki umuntu yakwanga ikintu atabyanze mu buryo bwo guhangana ngo yerure nta guhohoterana kubijemo. Ariko padiri nk'uyu muntu ushyira imbere uramuzi He can barely speak. basanga nari nk'ikinyamaswa cyangwa naho ikindi gihe bakiraho baragaruka ba basore bya byihebe byo muri karitsiye biragaruka bihingura umukino aha bakeneye uyu mukobwa. We are about to have a lesson. Tugiye gusonga tugiye ku materaniro. We tried, Nyamuneka namwe muje gusenga. didn't we, Snitch? There's no need Sasuye mu nsango umugambanyi abagambanira babeshya. to realize I am the priest of this parish. I'm sure Padiri hanga babwira umurongo muri haranditse buriya ngo umuntu this house. ntakata kundi ngo amusanga arimo gusenga mu rusengero aze amuvogere haranditse aba ntibumva. You hide someone from us again. Ntago bumva.
Pull out of you first. bakeneye uyu mukobwa. She stays. Ndavayo umva umwana araguma hano. She stays. She stays. She stays. Today, Father Elias has asked me to talk to you Uyu munsi Padiri Bartolomayo arambwe ngo ngire ikintu babwira about non-violence. vugiye ku cyo bita kudahohoterana na violence. These men have weapons. Bana bagabo bafite intwaro mubona bagaze imbere yacu. They like to bully people, and they don't have Niyo icyo bitwaza bahohotera abantu bababangamira. confidence. Bako ubwo bahagaze ahangaha nta confidence bafite. Ntabwo bashize amanga. I have no weapons. Ngewe nta ntwaro mfite. Abagaribere n'umwicanyi. Ntabwo bamuzi. But I have confidence. I have no weapons but I have confidence. Nta ntwaro mfite ariko mfite confidence. Mfite gushira amanga muri nge. Ndakomeye mu mutima. Nibamuzi. Now, you take her, I'll take care of you. Sasanga bahakora bazamura agasuzuguro kabo. Don't touch her. Utamukoraho. Kandi agasuzuguro karakubitisha. Mudakora ku mukobwa. New man. Wakagabo yo kuruhara. Kagatwe. Agasuzuguro. Agasuzuguro. Karakubitisha. Agasuzuguro. Karakubitisha. Agasuzuguro. Agasuzuguro. Wait. Diakoni agasuzuguro karakubitisha my friend. Wait. Agasuzuguro karakubitisha my friend. Agasuzuguro karakubitisha. Agasuzuguro karakubitisha. Mugabanya agasuzuguro mwitorero mwabashenzi mwe. Utazatumenyera ngo nuko turi abana b'Imana batazi kurwana. Hari igihe byasobanuka. My son. Urakoze mwana wa. Sasa baje gusenga. Twigisha kurwana. Twirwaneho. Abaje gusenga. Uwo munsi byari ijambo gusa. Basabye no kwiga kwirwanaho. Father, we are all teachers. I'm students. Twese muri history abarimu tukaba n'abanyeshuri mu buzima. We all have something to learn. Buri wese mwisi agira icyo yigira ku wundi. You can pass on. Maybe you could teach self-defense. Wenda watoza abarokore bacu bose self defense kwirwanaho. Father, when I brought you here that first night, you were so sick. Umunsi nguzana ijoro rya mbere wari indembe mwana wa. I didn't know your religion or even if you believed in a God. Nta nubwo nari nzi ko ushobora kuba umwisi wizera n'Imana yariyo yose. You did die that night. And Ariko wari umeze nk'uwapfuye byarangiye. Waje ufite igisebe cyose cyamaze kumungwa. others to protect themselves. Basi toza abantu bose bari aha ngaha bamenye kwirinda. Ntabwo bazaguhorana ibihe byose. Fasha ubatoze ibyibanze. Birwaneho. Kuko bari kuzaho ngaha mwana wanje. But I also know God wants us to help ourselves. Ni Imana yabikoze. Nizera ko Imana nayo ubwayo ikeneye ngo twifashe. Irivugira ngo ifashe uyifashije. Niko handitse. Kumbe. Sasa abakubiswe baje kurega. Babahoye agasuzuguro kabo. Babahoye agaki? Agasuzuguro kabo. Barabasuzuguye. Mukanya nkomeza kusema my country, igihugu cyanjye. Narababyiye ubu kubura filime ntago bibaho. Kumbaho bakubise. Nimba muzi wa mushenzi twabonye tumye Max. Asigara mwishyamba muri Colombia. Taxi 5. Na boss wabo bari hakuno. Check that one too. Na habibereye. So, Bano bakubiswe. Sinzi ukuntu umuntu w'umugabo ufite intoryi ebyiri zinagana ajya kurega undi ngo yamukubise. Boshye yakubitaga umwana wari uhambiriye. Cyangwa wari wambaye pampa. Christus. Ibaze gukubita mugenzi wawe ukamukubita wisanzuye. You think I'm a fucking idiot? Boss, baradukubise pe. I'm a professional soldier. Ako se ko muri indwanyi mwatojwe nyanga ndindwanyi nkamwe gutumwa muri abakubise.
ingabo nkamwe ninde abakubita simbyumva buryo ki umuntu abakubita mwembi boss yararenze pe yarwanaga rwose yisanzuye yaduhondaguye. Fuck this. There was a boss. And he was not a priest. Boss rwose umuntu ukubise yari mu rusengero gusa ntabwo yari mu padiri. Ari byange foto. Do nguriya. This is the guy. Boss nguyu do. Bazi ngo abana basazi nguyu. Muri ya foto bafotoye bari kumwe. Wow. Basoje intambara muri Iraq. Who killed both of you two? Uyu muntu yarapfuye kera. Uyanga harebye neza. Bad taste in his mouth. That's the guy that I... Niwe rwose udukubise boss n'udo. Where? Imbere y'Imana do. Mama bure nyina ndarahiye. Ararahira. Ngafushe nyirakuru. Redemption, I guess the church might be the right place to go to, yeah? Sasa bivuze ngo iri torero twajyayo. Nimba Max ariyo. Yeah, we left. Twajyayo. See him, right? Ibetse ntabwo boss muyenza buri umukozi ngo abyemere. Buri hari umukozi boss atapfa kuranga ave kwizima. Yemera gatega akazi Nyamata gushaka kibamba. Wait. Fine. Put your gun on the table, please. Vaya hanga, vaya hano. Right there. Bashiranga imbunda. If you can get to that gun before I can get to mine and shoot me, well. Nemba fata iyo mbunda kwenye fata imbunda yanjye undasa. Boys, they'll let you live. Right? Ngendi kure uri hafi y'imbunda yawe. Afite imbunda mu ntoki. Yes, boss. Strong choice, man. Gira vuba. Menye uri musirikare nyabaki mfitanga kugira ngo ndimuna gukubite. Nyereka ubuhanga ufite mu gumbunda. Sasu. Nakina ni boss. Nakundi bigwari. Be fucking line cunt. Yanga ibigwari gutumya ngo mwagiye murakubitwa. Mwabashenze mwe. Nawe mbwira gute mukubitwa. Nundi munsi. Max, what is going on? What is he up to? Why? Mushake Max menya rapanga iki ari mu biki agamije iki ari he ni mwene de muri kano kanya. Mbese ubwo mwene de mvuga ngo acumbitse kwande. Arabarizwa kwande mu mushake. We have work to do. Nimba Max yagaraganga mu gisagara tumufatanya hakiri kare. Natwe ubwacu That yazatwitambika. Boss. go. Fuck off. Tugende. Kumbe duranga mu cyakare mu itorero. Abantu baje kwitoza kwirwanaho. Muri abasirikare banyabo igihe cyose umwitozo ramataringa. Abaturage abatoza utuntu twibanze. Kandi umuntu wese utojwe utuntu twibanze my friend atubyaza shaho umusaruro. Anga sigafasha padiri muzehe Bartolomayo kumanika ibyo manika hakuno girate Father Tiago. kumanga su padiri Gabi wo kubikeri. Yes, of course. I mean no disrespect. Nabakeneye bamutoze harya ni gute wanyeretse mu muntu bamukubita jido bigenda bite? Books then Ibaze padiri witoza za jido. Akeneye kuzajidura umuyoboki umukirisitu. the way Father Elias saw you as a person. I made a judgment. Ati rwose mbebe rwose nkubona nari nakwanze mbwira padiri Bartolomayo ngo ntitwishimiye untera ubwoba ariko mbabarire. Bakiraho hari abaje. As I live, Warafande wembera kiri umucancuro. you live and breathe too. I've never seen these people. Aje kumushaka. No. Akeneye umusirikare we. Na umusirikare ugenda gutyo ngo ahere. Tiago. Muraho ni padiri Gabi yaranyongereje bivuga byinshi. No, where's he kill him? Akeneye Max. I had to kill a man from half a mile away. Ntazi impamvu yavuye mu kazi niyi ayimubwire. Only half of them deserved it. Byagenze bite habaye iki kugira ngo disating we disata. Utuvemo. Well, I'll tell you. Mbwira. All the places that I thought you might leave me for, I've got to be honest. Kuko ahantu hose wakagiye uzanga ko ari mu rusengero. To this? No. Ahantu nkaho ukuntu nkuzi Max. No. Wamwicanye mugenzi wanjye. With some women, yeah. Wa mugane hari ahantu iniga yaje kugatwe koko nk'iniga yanjye harago ahantunguye. Yeah? Nko mu kabari wenda kumusanga mu turoji. I'm a mind on. Naho se nkaha mu rusengero kuko bahaje ngizo kuri. And I knew you weren't fuck. Izi ni swing nyabaki wafashe zikuzana hakuno. Yeah, getting soft, sure, maybe, but
Priest? koko pe mu gipadiri. Not a priest. Ntago ndi umupadiri. Some things we can't wash clean now, can we? Hari byinshi umuntu aba yarakoze atakwivanaho. You attacked two of my men. Uyu munsi watatse abasore banjye babiri. Urabavunagura amushinja ibyo atakoze. The punishment for someone hurting one of my men. Nabizi umuntu wese umaze nkaho hote abasore banjye igihano muhura kiza. The one that used to carry it out. Wawase ibyo bihano kera ubitanga. Abajyaga bavogera abonyoboye uko jyaga tubahanura byibuka. Look, Max hurt two of my men, which means I have to hurt two of yours. Niba uhemukiye abasore banjye babiri nanjye bafite guhemukira abaye babiri kugira ngo twishyurane. Ko nkuru urabizi. Make a decision. Fata umwanzuro rero. Regional representative of... Mu yandi magambo arahemukira uyu musaza na Gabi. I have to... Mva mwana wa njyewe mpagarariye itorero ryacu rya Gatolika ahangaha mu karere. Threats. Katuvugane. Watatse umwe muri twemeze nka watatse kiliziya yose. Regional... Wa musaza we ntago ndi mu bya kiliziya bya ntago bindeba. I apologize, Father. I didn't intend on our first meeting. Kiliziya rwose nyatse imbabaze gusa njye mfite hano tudiringa duhanganye. Your fight is not here, Leclerc. Umva rwose ntago intambara yarahanganya kubaho afande. There's always a reason, mate. I know you. There's always a fucking reason. Max ndakoze impamvu uranga yimbwire. Just doing what I have to do. Ba ntago nyiri wa wundi. Wait a minute, mate. You're not here to see me, are you? Cyangwa ntabwo ashaka kugira ngo ushake ngewe hoya. Yatinya zingo mugeze Max aranga bamutumye. Bo nk'abicanyi azingo byanga byakunda iyi zone ayoboye. Nk'ikigomeke wasanga Max yaje kumwica. My next notch. No. It's all good. Mureke muhumure. Katuganire nk'abagabo. Baramutinya baramuzi ni mugenzi wabo. If Max joins... Kuba yaje muri iyi zone bakabye wasanga aje kubivugana. What do you say, mate? Good food, good drinks. We can sit down and have a nice civil conversation and make... Wenda Max uze unsanga aho nkorera tuganire kuri biro dusangire nk'abavandimwe. Menye impamvu nyamukuru kugenza ni iyi. Ntago waje nta kubusa ndakuzi. Father. Padiri Bartolomayo na Padiri Gabi wo kubikeri mukomere kanikomereza amuhaye randevu baganire. Hari ugusanga Max afite undi muherwe bamuhaye ipinda gusanga mu kazi. Baraziranye. Numucancuro. Doing? I shouldn't have stayed. If you hadn't Kuba ari ahangaha Disney akaba yarahaje aje guteza abantu basaza ibibazo. be dead, We ari yiza ahantu nk'ahangaha kwaza n'ikibazo. Mwana wa rwose kuba warajanga Imana yari ibizi. Iyo utahaza wari gupfa humura wikwicuza. realize, Imana yaguhuje natwe kubw'impamvu. please, Mwana wanjye buretse kugenda. we need you. Turagukeneye. If I stay, Father, Ninguma papa. all of you Mwembi are in danger. muri mu byago. So what can we... If I stay father, You're- both of you are in danger. Maybe you can talk to him and not fight him. Cyangwa namwavugana ukamusobanurira akabyumva. Basi kanje kumuvugisha. Avugishe Claric. Wahoze ari sebuja. Yaje hakuno. Nuko yambara gipadiri. Yambaye na sandari. Bibutse yahoze ari umwicanyi. Aba bose n'abana kuri we. Hey, dore cyamuhemukiye. Dore akamwishe ntiyapfa ni kano. When they told me, I didn't believe it. Ntabwo rwose mbere nabyemeraga ko ukiri muzima. Sinabyiyumvishaga. False prophet. Kumbe wabaye umuhanuzi, prophet. Stop. Hagarara gato. You know the drill. Ngira ngo ukuntu tubigenza banza bamucakaza. Baramumeka. I've seen you. Ngo kumeka no gucakaza no gusopa. Baramumeka. God has a special place for sinners like us. Kabisa buriya koko Imana ifite gahunda zayo, ifite izakira abagaragu bayo nabitangiye agakiza bakihera Bibiliya. Ubaga mafene mubonye. Mafene. Yey! Gwe! Baraguruka. Baramuzi. Then? Max twatangiye mu musigiti yivugana abantu mwarabibonye my friends. See you, sir. We ubwe umwe ni ingabo. Right, Max? Come on, have a seat, Max. Isabel, bring me that bottle, will you, love? Right. Thank you, sweetheart. Very nice. Bibutse byose yabivuyemo. Bo bazingana mugenzi wabo. That meat's all fresh. Wasn't really sure what you wanted to eat, so it's all your choice, man.
I'm not hungry. Ntago nshonje. Listen to that. Bamutekeye ngo basangire bamwoshesha bagarukemo. Niturufu baramuzi. Ari mu kazi ni nta makemwa. What am I meant to do? Eat it all myself? Ukeneye koko nisangize pe natetse ngo dusangire nk'abavandimwe. Do you by chance remember that one night, mate? We barbecued that javelina in one. Sasanga mwibutse ko bahuye umunsi wabana bwa mbere ibyo basangiye. Till this fucking day. Kugeza rwose uyu munsi nabasangira ngendo. Ntambara nyinshi barwaniye hamwe. Ntiyakabaye muta mu rugamba ngagende. Boss aramukeneye Clark, akeneye Max. What do you want from me? Uranshaka wiki. What do you want from me? You know how it goes, mate. Nanjye nyine garuka mu kazi nta kindi urabizi nawe. Boom. Tagiye kure dukora akazi nk'ibisanzwe nge nawe. It's a young man's game. Urabizi uhari akazi kaba kameze neza. Ntago ufite akazi karazamba. Ntago ikipe yacu yuzuye turagushaka. Good. Really fucking good. Come back and join the team, mate. Vayo wongere ujye mu ikipe kandi yanjye. I'm sorry I hurt you, man. Babarire rwose muvandimwe nakwabaje ngenda. I'd like to apologize about that. Ndetse nake imbabazi mafene namukubise. Kimwe yahonda ngo yagihoraga agashizigura. Fucking guy, will you? I don't give a fuck about him. Not a problem. But the big boss here, he's asking questions, all right? Amva rwose kibazo ntabwo kiri ngura ubwo ndavuga ba boss bacu batuma mu kazi nibo barimo kubaza byinshi by'imahitire yawe. I mean, come on, Max, you can't just go beat the shit out of two. Rwose ntabwo byarangirira ngo tukubonye uhari ngo tuvuge ngo ntabwo twakubonye. It's everything. You know that better than anyone. Urabizi ko winjiye mu kazi kacu ni ntambwe idasubira inyuma yo mwisanga murabizi. Wateye iyo ntambwe idasubira inyuma rero. Winjiye muramaje. The team, well, you leave fucking town. It's that simple. Cyangwa uhunguye umujyi nta kundi. This is not who I am anymore. Erega ntago uyu ari we nyiriwe narahindutse. I want to live a simple life. Nyeneye kubaho ubuzima buciye bugufi, simple life. Mbeho ntuje ahantu hanjye nyine kore ibi byose murimo. And the people at the church, they're not your enemies. Cyane ko ku rusengero n'abahari bose nk'abarokore ntago arabanzi bawe. They don't want to fight you guys. Ntago bateneye guhangana namwe. I'll leave tonight. Ndagenda iri joro mpave ngigende. Again. Nimuzongera kujya kwitorero kuhanshakira. He's fucking... Oh, mate. Arahaguruka. Chill. Ntabwo akibarimo aragiye. Trust me, you won't hurt them when I'm gone. Gusa rwose munyemerere ko nimba ngiye mutari bwatake padiri barotoromayo na Gabi mutari bahohotera ndabasabye. Yeah, all right, fucking go. Gaho genda toka hoshi. Ho twakwingingiye kari ibonye ko gisa nka hard disk. I'm begging you, please. Ndabinginze. I'm begging you, please. I wanna live a simple life. Batigenda dore kwasa nka onapo. I can't believe what I Dore kareba nka mikrofone. take Max Wakiri sifa yidiwe. to his sheep. Sasa uyu mushenze kunu dusuzugura do. Let me fight him. I'm better than he is. That's not the Max I knew. Cyanga sha Max wacu yarahindutse kuko atari yarameze imbere hose ko tumuzi. Now one second. Yakundaga job. You can fucking sit here. Weva mvimbere toka genda. Push. No, get up. Haguruka. Everyone get the fucking work. Mwese mugire vuba mugombereke. Ndaje batume. Nshaka no kamenyero. Yaje ku ruhande apakire utwe yigenderi. Yerekere. Muze avayo. Muze hebaro na Gabi. Give them to the next person who needs them. Zino nkweto muzazi undi uzikeneye utari ngiyewe. I think you should go. We need you. Turagukeneye wigenda. Because, man, they won't hurt you if I go. Nimba mvuye ahangaha ntacyo muri bube ariko mpari babahemukira. Believe this way. This is what I am, Father. Va padiri icyo nicyo ndico. This is who I am, Father. Nge ibyanjye ndi umwicanyi. Ataragenda uva sasa ngo hanze baraza. Ataragira hwajya. Stay here. Tayari baje. There he is. Hey, Max. Tayari baje mu rusengero. You know I will. Don't. Bashimuse ka ku kipadiri arera. Almost. Kaka na padiri arera baragafashe. Bo ntago bakina. And I realized something, mate. Wambwiye koko ngugiye kugenda bitekerezaho. I don't need the church. Ibi ntago ari byo. Fucking need you. Nyene wowe. Ntago nyene iri torero. Nyene wowe. Nyene wowe nugira huja. Hit him, Wilson. Hit him. Baramudishi. Barashaka we.
barashaka we ntago bakina we barahonda ni mugenzi wabo bari banamurwaye nuko bahonda umuzana agashambere uyu mushenzi twigumuraho ni abacancuro n'abicanyi ntago yagenda sasa uyu mushenzi harya shango warakijijwe kanze nkwereke ukeneye ngo Yesu aho yaciye nawe uzahace ukeneye ngo Yesu ikirenge cyawe kijye mu kirenge ke kanze nkwereke sha yeah put him up muzamure neza mbereke neza abagabo ntago zikina bamukonyaguye hold him tight sumari barayimutera biyemeje kumubamba nimba yakijijwe nemere afiringe urwo Yesu yafirinze imisumari mbega ibigabo by'ibyana bibimana we. Good job boys. All right, let's move. Hang in there, Max. baramubambye ntago abagabo zikina Really am, mate. At the end of the day, it is just business, yeah? I'll see you around, brother. barikomereza Nick Lalik n'abasore be basiga bamubambye nakakuki padiri arera ntibagasiga gutyo ikindi cyawe baje ku ruhande sasa ngo umusirikare uburibwe bw'akanya gatoya urabwihanganira yacomeye makuna amaboko manuka hasi dore ngo sasa urusengero rwose barugira akayunguruzo yewe abagabo nta mikino urusengero rwose baramena gweshye. But the Lord has spoken. His mystery has been unveiled. Alfred, send in a 40mm, mate. Ngaho shabanzu bahereze umusego ateye umusego baje kumwiyicira baje kumwiyicira ntago bakina bamwisha ubugira kabiri bamutaye bwa mbere mu ishyamba bikozwe n'umwe muri bo nahangaha yarari mu mahoro baje kuyamutesha nawe undebere ukuntu mwene muntu aguhiga rimwe kabiri gusa ngo nta kabiri mu rugo rw'umugabo hakuno Gabi yamuguyeho Gabi wo kubikenyeri we na padiri Barotoromayo mukuru wa Baritazari bajya kumwitaho cyo bakoze nta kindi bahungiye kuri urusengero. I wasn't sure you'd wake up. Rwose ntago nari nzi kwiruka mwana wanjye. Sorry. Kubyuka rwose kwawe ntago nabiteganyaga. They killed Esther and the two groundskeepers. Disi kaka na muzehe yareze kagakobwa kajya kabatekera isosi ya yororo barakishe. He went to bring you clean clothes. Sasa nga ukeneye banza ugira akantu unywa rero ko basi umuhogo wawobeza umwumura kwishe. Baraje bica abakirisitu na kakuki ka Esther barakica. Then I will die doing God's work. Gusa byose biraruta ugapfa ukorera Imana icyo padiri yivugira. Masari icuma mugabo ntabwo apfa urupfu rumugenze heho ruravunikira ubusa. Tiago says raids are happening every day in the village now. Ndetse umunsi ku munsi mu cyaro n'umunsi abantu bacyabatera. Kidnap to work in the jungle factory. Barashimuta abakobwa ngo bajya gukora mu mashyamba yabo mu rumogi. It is a reign of terror. Because the church was in Nambara nuzurudaca mu gace k'iwacu kose.
mu gasantere. Muzehe yahungiye ahangaha mu ishyamba n'agasore ka Padiri ka Gabi. I will go back now. It's best I move at night. Ahubwo kanyere rwose ndebe ko najyayo. Nyiri byangaha nzana. Torero ryahunze basenye urusengero baragira ubushwange n'abaturage bari mu icura burindi. Nta muntu kigoheka. Barashimuta abana babo bajyana mu mirima y'urumogi. Tried to live peacefully. He smiled on it for a time. Then he visited fire and brimstone down on us. Ndetsanga Padiri umunsi ku munsi muganirira inkuru zimugarura imbaraga. The message. Zimwereka yuko byose yakoze nta mpamvu yo kwicuza. You are a weapon, Max. Max uri intwaro ubwawe. Uri intwaro yagarura amahoro. You might be the only thing that can stop what's happening. No gusanga wenyine Imana yasazanye ahangaha ngo uzahagarike iri hohoterwa ririmo kuba ku baturage. Maybe you should do God's work. Cyo gihe wenda ukore iby'Imana iteganya. Wajanga uri intumwa utabizi yaraguteguye ngo uzazangogira icyo hindura. The best way you know how. Ndetse ukoreshe impano wahawe talent. Ukore akazi mu buryo bwawe usobanukiwemo neza urakaza akazi ukora kariko. Buriya bugezi mu by'Imana impano yose yaguhaye wayikoresha uri mu nzira nzima. Impano ye nta yindi n'amangumi. Narwanirire rubanda bameze nabi bakeneye kwitabwaho. Yatangiye mpora umwitozo bari baramutoboye ibiganza baramupfumuye. Yakoze umwitozo mpora uzangara cyangwa amagambo meza yo kumumotiva. Buriya ngo ijambo ryiza ritunga ubwonko naho ijambo ribi riba nk'uburozi mu mutwe w'uryakiriye. Niyo mpamvu akarenza umunwa karushye amagara. Amagambo ujya kubwira mugenzi umuntu ujye ubanza uyitondere. Hari amagambo ubwira uyabwiye kuyakira bikaba ukumwica inshuro 700. Naho havuye ivuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Naho tugambo tubi nacyo no kimwe byose kiza ku bantu. Tugambo tubi ni nk'imbeba. Buriya ngo nta sosi y'imbeba. Niyo wateka kontineri yazo. Kimwe reko nta sosi y'inshishi. Nayo mpamvu Kibamba nafashe umwanzuro. Aho kubaho iminsi 1000 nk'imbeba. Nabaho umunsi umwe nk'indare nk'igendera. Ego. Mutazanca amazi no. They get fit to fight, Father. Iteguriye urugamba nta kundi. There was a better way. Wende yo niyo nzira nzima ikwiye mwana wanjye. Cyo gihe ufashe rubanda bakeneye ubavuganira. No gusanga waraje ngo Imana izagucimo igaragaze ko rubanda babohoka. Kumbe hari inzererezi z'ishyamba. Bageze akono Padiri yimukiye. Padiri yahunze urusengero aza kwiturira hakuno. Abantu bose abakira neza iyo baje bamusanga. My spiritual retreat. I come. Okay. Sasanga hari muzehe Padiri Bartolomayo harabaje. My friends. Nshuti yanjye. Abantu bose kuri Padiri bose ni inshuti ziwe. Bibutse baramuzi ko ufite wa musore. I come here to. Kandi bo muri kino cyaro bakeneye ngose bahakontorori. Fucking shithole. God does not see it that way. Abana bar rwose mbako kurya. I am preparing some soup. Natetse agasosi. We just ate. I hate soup. You don't want soup? Baga sosi. Don't fucking move. Utabuja. Bread. Umugati. Everybody. Abantu bose bakunda umugati bana ba. Kama umugati. Bigabo na mbabazi. Byaramumenaguye. Move. Dore ngo muzehe baramwica bamuhoro busa. Yaragiye kubaho umugati. Bamurasha amasasu mu gituza n'umutwe barawumena. Fucking A. Akaniko kishe bwa mbere mudapfa. Kishe umudapfa amambere.
dore ngo araza agasanga padiri bamwishe. Wari umujyanama we. Father. Wari umusaza ukunda abantu. Bano bo nta muntu umwe uzasigara muri kano gace batamwiyenjejeho. Nabirebye ntacyo afite yakora. Cyakoze nta kindi. Mw'abantu mwe mugiye kuryoherwa. Ese muri tayari? Forged in fire. You might be the only thing that can stop what's happening. Hari amagambo ya padiri bukavuga ngo mwana wanjye uriya ukeneye ngo ube impamvu nyine yatuma abantu bongera kubona umutekano. Hari ukuntu uzi neza ko wabikora. Hari talent imwe wiyiziho. Mbese nkanjye ubu ngubu impamvu yatuma abantu bose batekana n'umunwa. Ubuzi ngo talent yanjye ubundi ni njuga. Rero nawe talent ye n'amangumi. Muri Imana iguha talent ishingiye ku ntego yayo kuri iyi si, ku mugambi wayo. Urabizi ngo ntacyo muri iyi si atari umugambi wayo. Shyiramo. Ese muri tayari yemwe? Fire! Bullet namba moja. Asha moja kabiri. Esta mierda. Corre. Bullet namba pili. Vaya se termine. Namba tatu. Gwe. Avayo. Mercenary. Bakiza umucancuro. Kwa viziyo. Sasu. Ari wose barara. Yabaziye. Yari yiturije imikino hasi. Mbega umugabo. Gwe ntakina. Byuma ntakina. Ari serious ku cyuma aracyumva. Cucuma ibyuma nta mikino ihari. Hasi. Mukanya kangana amazara. Abagabo hasi. Narabigiye filime zirahari. Muzitwaza ikindi. Dore ko bungu twana badohoreye. Ntago umusanzu kiri bine. Ni icyatanu ku badigi bacu. Dukeneye ko abadigi biteza imbere. Ni kimenyimenyi muri iyi minsi. Bubanga tugiye gutegura inama yanyu. Muzaze tubereke aho inyungu z'imigabane yanyu zigeze. Cyane ko umugabane w'umuntu yawutangamo ingwate muri banki akiteza imbere. Tubiseguyeho ko komite ya mbere tajyaga ibikora, ubu komite iriho. Dufite gahunda y'ejo hazaza hanya badigi. Ntago tubifuzamo. Dukeneye ko umudigi yiteza imbere muri iyi viziyo. Niyo mpamvu umusazu wanyu twakubise hasi. We nta mwana usya ahunga abasaza. Sash. Fire. Bullet in the head. Wewe. Ndagukubita ni cyakanyabo. Aragitondagira nawe yitonze. Tondagirije ya. Gwe. Karaba. Aramwiyuhagira. Vayo nkongere. Amuhakara salama. Guca akamenyero. Guca agashijiguru. Kinzerereza. Nundi munsi. Sasa kono kwa boss. Boss, umujyi wose bagukukumbye katubayeho. With high velocity Yabanje kuri butike zabo arabazingiriza. and inside. Karitsiye bari barakabye umva. Wabikoze ni karahabutaka. Uko su kwica woshye yabaga ihene kwirayidi. It was a professional.
yamva yari kinyamwuga do. Very. Bebe tsanga kano ko kigakunda kwiba. Bose ankara bacakaza. Must be Max. It doesn't make any fucking sense. Byanga byako ni Max do. To kill him up close. But you chose to do it at a distance because you couldn't face him. This mistake's on you, Leclerc. Come on, Mike, you were there. You saw us blow the church up, right? I mean, you were there. We blew the fucking church up. With a guy like Max who actually... Wa munsi baturikije urusengero nabazo ko Max abakiri muzima. You're losing your touch, Leclerc. Byarabaye barabibona bose. Bazo ko Max yapfuye. Sasa undi ujanga ninde? Wakora mwenibi. Kogera boss. Umu atanga utugambo nabikunda. We nundi munsi. Wima atanga utugambo. As I say when I say you get Kareba ko muhagata ngo boss yatinye Max ni mpamvu cyagiye ku rusengero yatinye kumurasa mwegereye amurasira kure nubu yahabye umva we. Stupid. Duruko gaso. Icyabaye nta kindi barerekeye bagiye kumuhiga muri kano kagigi binjira gasantere bamenye ninde urimo kubayogoza uyu wabaze ni mwene nde ni muntu ki hey yabonye binjira okay aya afite kuri kankari yitwaje iyi ni kankari simbunda gusa arayipakira abanga bano bagera gusa ndimo kuririmba bumva bako ndiririmba na nshuti nziza nka Yesu aja senga jya ngari padiri nibamuzi isura abana bayisa shimwe ahimbazwe Mume! C'est pas dire que ça! Ouais! 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 Bana banje sinje kubica. Chabugufi nge nigendere. This is not your fight. Ntabwo iyi ntambara ari yawe. This is not your fight. No need to die. Ntabwo ukeneye gupfa. If you pick up that pistol, Nufate iyo pistoli. I will kill you. Ndakwica. Yewega mana we begu umugome na mikino. Afata kuno tuntu twibanze. Afata kuno utwangombwa. N'utwangombwa. Sasa arabaje. Baje mu gasantere. Baje kumuhiga. Okay. Aya. Kano ngatuye Fuadi na Gicumbi na Erive Rugwiro na Rugangura agisererateri Gerangaha abana baracaba kubita ibinikira bayimondagurira abana nindi na gasantere hakuno bakabye bayiboje ngo ni yicyuma Not here. Mbese nkangiye kunsanga inyarunazi mbanyoboje ngo ni yicyuma ndi kiyongozi wakagigi na akagigi gatoya nagiye gufonda aba nabo hako na akagigi kabo katewe sasa bavuge uko yasaga yari afite uruhara avuga atuje anatsindagira bibutse yakunda kwiba nawe yasiga nakina mwambuye udushanete impeta akuye kume Grenade Yewega agakunda kwiba yarakaza yateze grenade kuri Shanete bibutse arabazi dore sosi mana we dore amara we muza n'ubugari dore zingaro arabazi yitonze sasu rimwe mwe hasi wa kabiri hasi Take positions. dore urugamba sasu ari mu ishyamba arimuka bapfa gutomboza dore ngo sasa barashora amasasu yatombora Erika vitombora
tombora Erika Venikora sinzi gwe Magpie, the motherfucker killed her. Yeah, I know. I tell you what. Anyone who kills this piece of shit gets an extra $100,000 bonus. sasa kumushaka nga afanda aramuza avuga strategy zo kuranga urugamba bamushake umuntu aramuhemba. I have a feeling he might even come. Umva ndabahemba umubona wese ndabahe oyo mushaka ndabahindurira ubuzima ndabazamura mu byiciro by'ubudehi abakure kuri 0.5 bajye kuri 6 byiciro bakeneye max. I want 10 men out here at all times, okay? Nyene abasore 10 hanga bacunga umutekano. Boss arahunze do. Boss ahunze urugamba. Yaje yakono mu rugo. Abasore 10 yakono bacunga umutekano. Babazengurutse inzu. To go nuts, right? Couldn't have been one. Nimba ari Max uje kababayeho. I killed one of you in a fucking heartbeat. 15 years in the SEAL team, boss. We don't die so easy. Oh yeah. Badafitanga ikipe y'ubutabazi bafasha SEAL team barapfa. Today is his day. Uyu munsi arapfuriya mushenzi barakubeshesha. $100,000 mine. Barapfa. Project, fuck your $100,000. Arapfa bosanga bajya bamucira urubanza. Not unless I get him. Bajya hanga bari motiva. Bari ikinakina. So he doesn't come back. Hari ukuntu abantu bato bahura bakigambo tuntu tutasanzwe bosanga bari yumva. All right. Wilson, inside front door. Hammerford, inside here. Notch, Rodriguez, you're with me. Oh, you fucking never die, do you? All right. Willie Nelson with a gun. Let's go. Come on. Mwari mwabona urugamba ruhiruka inyatsi avayo gace urugamba nkora rumenyereye intambara nk'izi azirwanya kenshi azakono ku mucuruzi hagas en el camino pendejo. I like to surrender. Narinje kwitanga Pinche mierda. Aje kwitanga Man, son of a bitch. Bibutse umunanga baramuhemba neza yaje kwitanga amushyire boss kwa boss. Telefoni yako papa. Yeah, go on. Hey boss, they found him. They're pulling up in a jeep outside. Oh, wait a minute. Who's got him? One of ours? Yeah, it's Jose, the fat one. Dead or alive? Baramubonye nga baramuzanye. Fucking idiots. Mwibeshye mwabigorye mwe. Gute se mumubona? Right fucking now, immediately. They're all fucking dead. Baramubonye ariko ntabwo byizeye ko bamubonye. Ko ntabwo Max yaboneka gutyo reka. Ibitera ukuntu boss amuzi. Ntabwo Max yaza muri ubwo buryo. From here on, I go in on my own. Shut up. Baramuzanye. Sasa ahanga bageze birahagije kuba bamuzanye birahagije kuba muzana birahagije we namenya arakora we byose birakora namenya arakora sasu masasa batangiraho we byose birakora bamwizaniye we bamwizaniye reka aze abakavuguruye aha aya aza yitonze mercenary mucancuro harakamwisha amambere reka banza kanagira ivide yewe gwe agasukamira umutanga ibyo kamuhaye mbere hose reka aza agatamike bana yindi yewe gambunda bunduki originali nta miyaga kishe na padiri Max. yewe ga bagabo hana we kano kaje katurwane nk'abagabo. Okay, haya iyi ni fight
aya basi aracyari junior GT papa abapapa nawe avana y'umushyo kandi si uguhata ibirayi ndaje nkwereke bagiye gupiringa ndaje nkucyo tatuwaje itazibakirana wait yewe wait You think you're better? ndaguha rogo ndaguha You're not. karamubanza arito kata katagurara karanyaga akaragiramo mu mpyiko akanuza ngendo arangije akeneye umutima ntago ari impyiko zonyine zarazirangije neza yitoze mana yewe mana utyo guca akamenyero yamariyemo icyuma haza akanyama guca akamenyero guca agasuzuguro wari bwabona isura iponda mamana we yeweka isura amenyo ajya mu gahanga yeweka dore urwasaya dore akananwa dore izuru amenyo y'umugabo ajya mu bwonko guca akamenyero sasa kwa boss Claric inyama yateguye ahangaha yabaye nka rogo yabaye nka tatu ntaho iraba kujya. Was for the others but not for you. You just do it because you like it. Byanga mwibutse ko akora akazi gakunze we kwica ntago abikora ko ari akazi arabikunda. Sasu we bamwizaniye injuga muteza kugira ngo mubeshebeshe ije niba hafi ya boss Claric avana y'icyuma yewe kamuntoryi yewe kamugabo arazikata barahasi yewe mwabagabo mumara namboga zitarya umutsima hasi na boss nitegure baraje yakasibondo ziratakara aje kwa boss Claric kandi akenshi ababosi usanga tutazi kurwana ababosi turi bacyotsi ifaranga riratuvugira ewana bosi avanayo inkota undi afashe igipanga bakisa umucancuro mercenary nk'abasirimu batagoranye amasasu arasakuza sibyo amasasu avuza induru kandi umubosi babikore nta gutaka ucece bosi yoko bosi
ibirayi ibishyimbo. Bosi aracyabasha zererezi hasi. Bosi yamuhenze ubwenge afata umushyo. Bosi afite inkota. Yewe ubanyama bosi, yewe ga bosi, reba bosi yakuno akora agafente. Ubonye agafente, akora agafente nyine nk'umu bosi. Akoze agakojyo, akoze agacenga. We bosi amuri ringaniza amara, bamuri ringaniza amara. Namukire u Rwanda nabi gusa uyu munsi imirwanire ye baramubaga. Umugongo batangiye kuwugegena, umugongo wiwe. Kata ahantu hambere abaga nazi n'ibiganza, cyuma mu nda, mumara azamuriramo yitonze. Mumara zamura yitonze ku mutima, azamura umucyo aragegena yitonze. Nakawutungutse mu ngoto, yazamuye umucyo. Yamuzamuyemo umucyo, ushinguzamo ishyano. Yewe gumugabo, dore aho urahabonye mana we, mbega icyenge. Yewe ga yamusigiye akanya ka serinderi ku iserire. Yamutesha icyuma iki. Yamusigiye tokeni mu gatuza arikomereza. Abantu bose, karitsiye yose ayikukumbye uwumwe. Hari igihe byose byabaye ngombwa uvuga uti ndi umugabo kampagarare kino kibuga cyahengamye nyihengamure. Mbese nk'intambara uyu munsi Kibamba Magagari ndimo ndwana, nafashe umwanzuro ngo kino kibuga cyagasobanuye ngomba kugihengamura kamamba ya dimbaya. Some good, I hope. Cyo gyagende ntago ubafasha sabura. Might have said something like, whatever you do, God will be with you. Wenda padiri akavuga amagambo nk'abazi baruturumayo ngo byose ukora Imana izabana nawe. Sawa. Say something like, wenda nanjye akabaye mvuga ngo stop fighting and killing so much and just leave a little. Oya kurwana birica, urabona uyimvugira byinshi bayi. Nakeneye kumugira inama yo korana bizi. Yafashe umwanzuro uyu mujyi ntabwo yabatererana, yari yabatereranye, maze umutekano wabo ubanza amazuru. Afata umwanzuro uwumwe agombe agira icyo akora. Cyakora yaragikoze. Basabaho umutekano babeho barambe ahandi nahimana. Arangije arikomereza, ngira ngo nukugenze bakitaga mercenary nari Julia da Polimia giti kimizi mirefu. Imana ikomeze bandebere neza, ibandebere icyoroshye. Ndabakunda cyane. Hasta la vista, bye bye, naho ubutaha.